Egunon guztioi, eskerrik asko lehendakari eta eskerrik asko ikasleoi gaur Olabide eta Koldo Mitxelenatik bi ikastetxetatik eta neska mutilak eta badauzkagu. Eta baita ere eskerrik asko Emakunderekin batera 3 foru aldundiei eta baita ere Eudeleko ordezkariei, ez? Azken finean gaur ikusi dezuen kanpaina elkar lan baten fruitua da, ikusten dugulako elkarrekiko eta egiten dugun indarra askoze handiagoa badelako. Eta kanpaina honekin gure gizartea ohartarazi nahi dugu, batez ere, eremu digitalean eta sarritan gaztengana zuzenduta mezu askoren horren inguruan, ez? Mezu askok eta askok haidien nolabait feminismoaren kontra, berdintasuna, emakumeen eta gizonen berdintasunaren kontra, eta baita ere emakumeen aurkako indarkeriaren edo nolabait ukazio baten oinarrituta daude, ez? Eta nolabait hor ikusten dugu gure gizartea berdintasunaren aldeko gizartea badela, benetan mezu horiek ez ditula onartzen, baina onartu egin behar dugu, arazo bat izan daitekela, honi bere garrantzia kentzen badiogu. Ezin diogu honi, benetan plataforman, eremu digitalean, zuengana halako mezu pila horiek eta duten eragina horri ezin zaio, nolabait arazo horri ezin zaio garrantzia kendu. Eta gaztei begiratuta, nik uste dut gehiengoak nolabait indarkeria matxistaren kontran zaudetela, berdintasunaren alde bazaudetela, baina jakin badakigu eragin hori, mezu horiek duten eragine horiei eta aurre egin behar diogu. Eta nolabait, mezu horiek desagerrarazteko behar ditugu klabeak, behar ditugu ezagutu, ez? Manosfera espazio hori, gaur Elisa García Mingo aipatu egin duguna, bera aditua da, ondo ezagutzen du espazio hori, eta espazio horretatik heltzen diren mezuak desaktibatzeko ezagutu behar du horren atzean zer dagoen. Azkenean, emakumeen aurkako indarkeria gure herrian errealitate bada, eta errealitate gordin horretan badaukagu datu esanguratsu bat. Eta bada, pasaden urtean, hain zuzen ere, 6.513 salaketa jarri zirela. Emakumek sufritu zutela indarkeria matxista bat 6.513. Eta datu horren kontran ezin da beste mezurik egon. Horretarako, errealitate horretan Elisa García Mingo ekarri dugu, bera aditua da, esan dugun bezala irakaslea da. Quiero presentaros a Elisa García Mingo. Ella es doctora en Sociología, profesora en la Universidad Complutense y es autora de un trabajo, de una investigación que se titula Jóvenes en la manosfera, influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres jóvenes de la violencia sexual. Conoces muy bien este espacio digital que conocemos como manosfera, donde se acumulan un montón de mensajes misóginos que son contrarios a la igualdad, que son contrarios al feminismo y que repercute directamente sobre los jóvenes, porque perfectamente están diseñados para que lleguen a las plataformas de los jóvenes. Queremos conocer más sobre esta manosfera, que nos hables de esa reacción contraria a la igualdad, esas nuevas formas de ejercer la violencia, porque lo que sí sabemos que el machismo tiene una gran capacidad de adaptación a nuevos ámbitos, a nuevos espacios, y este es un nuevo espacio, el espacio de la manosfera. Les decía que tenemos una realidad contundente, y es que tenemos un dato de 6.513 mujeres que han presentado denuncias, y ante ese dato, desde luego, pues no hay otros mensajes que puedan negar la existencia de la violencia machista contra las mujeres.